Saru andoro na kaloko na Radio Fiji 1 ndo mwibiki na buungani binyano. Nisambula binaka na ngono boro taki ni rongo sere na ngona nindreko malolo. Nisambula binaka. Oye wa meli kilangi. Ningi nama kati umena nungu bengi rawi maina moni tiki na warombuka na rua kina wana kaloko na ngona ni rongo mani vesana. Waki na wano na ngona ni rongo sere na Radio Fiji 1 na ndo mwibiti na buungani binyano yanu. Sambula sekongo na bakaleleka ni nonde tukutuku. Erto sama ibaka dengo ibaka wawa evano visa hena buku nikana vanganga itiko nonona mai mate William Soko na dorbuka kila kasa mitaki ni abaki tabi enikana mbuto ko edendo na bononi visa wilabo. Pakaritaka na iliuliu ni tambatakataka ni visa Major General Ben Honeval ni seng ni rao menikileti kuna dhandro tono visa karato me ibaka dengo itiko ngo enikana sebaka edoriti kuna bivangangai. Wakandi tako Honeval ni nabangangai baka binaka na kisiongo kaseng ni rao mena kilera ramba na viti kina so. Tukuna ni nagaindewa tiko kinatambana ni bimbi taki ni mate ni tu na kisiongo ni sama idhava na kina bangangai. Pia sama ibako tori tiko na ngona na dhorbongo ni kuwa karamitaladi kwa yanawekana kirna noni tokani. Wakaritaka na ilawa-lawa may bunuatani ka may indingova na winding-dingi nirto saba ka na mata na kanangarabi ni tabi era may ngaraba. Tukuna na kena liu-liu Andrew Golejinowski nira hoka na ilawa-lawa na mata may na tinikalima na mata ni tuwe bunuatani karandui kilabi na ka ni tabi merangaraba. Esa teke bubing garabi tiko na ilawa-lawa na nonda bunua may nikatinakawal ni singa ni bulongo. Karamerida na kena songo na ngauna ala taki, marambita taki kina na visong songo waka politiki na nonra mata waka tutu taki na kena tomiki na nonra namba na winding dingi kena lakitina na mata bile wa ina kisi kakota taki na Electoral Commission membelata na iliuliu ni winding dingi. Tukuna Golejinowski ni na reto na rida na bibo noeso ni winding dingi ka reto na bimbiyo akikina. Na makina nonra na tiko na voni lewe ni lawa na loma ni vida na singongo. E mai kama ya butikendo na bal ni lotu nonra na bakambota baka indu mai lakiana no sor ni kwa. Wakarita ko Avikas Chan ka bose na buku ni lotu ni ateke buna kama na tina kaloka na matake ndindai kama ya bukede na yaya na bal ni lotu. E setar na bal ni lotu ngo batoka na Sri Vishnu Temple mai na tini kadhiwa hono sangabul katolu kara lotu kine ronan rau na leo ni bakambota baka indu. Kinangito era lako durumento na fitness test ni kona dorbu karangan reba merabandi ta kira kina timini biti en rakabila ya bitu era bakai tabi ni kuwa etina kabitu na dorbu ka laurai ni relewena na ilalongo esona dongito karangito ena baki sauti tukuna nandoni biwata bulidi ni timi Ben Ryan ni seng ni rawa mendua ena rawa ni ndingi takitale me bakani dondono merabandi ta kira na timi ni mataka en waka dhuri men HPUG may singatoka na nonra fitness test na dorbo may na muirani nonda bunua. Ni matay ninggito ni timi ni biti na soto-soto ni RB World 7 Series yan ang bakyonggo ya may na Gold Coast de Australia ni katulu kini kabani singa ni bula meyonggo. May dawe keri na bakalalakan ni nonda itukutuku ni waka dheng vinaka. Ya bina boleh menonton pocik main emosi kemana bola FM 62 na seri na ngona ninden remanda kay Central Rental Support kay Rusul kita minichi me ba na koloko. Ni sabola. Oya wa wati soni dalai. Gua nga emosi don. Nama kikirau mena tolu kina bitu. Ena via kabi moliti kina porombuka. Gua dia na lali ne kabi. Bola FM 62 na seri.